Alright geng, Assalamualaikum dan selamat datang. Saya ketidak korang kembali ke channel Void Ikari Lightsaber X. Hari ni saya akan mereview robot Gundam dan Toblik. Toblik ni tapi gasing pada Korea, tapi tak tahu sebadan series Metal Fight Beyblade yang akan mengunjungi Zero G, tapi dah habis season. Dia ada sambung cerita ni kan, Toblik, tapi dia macam apa ni, Gyro Combat nama dia, Faster Morse Duras Beyblade Attack Power Small Tail Shark. Dia macam kotak segi daripada Beyblade 4D system kan. Ni langsung kita buka je guys. Sila subscribe, like, komen dan application akan dibuka. Okay, kita buka dulu. Packaging dia macam sangat-sangat, tapi walaupun dia fake, bagi saya berbala lah, sebab logo dia macam Golem punya rock kan. Ni ada robot Gundam, saya akan unboxing atau rakit kan, Gundam punya robot. Tapi berharga dia RM7.90 lah kalau nak beli. Saya beli kat kampung ni, saya baru sampai dekat Gemas Palung lah kan. Saya unboxing lah. Over packaging, tapi kena rakit lah. Ada ikut manual instruction bagi. Tapi walaupun bobot dicun cantik. Okay, ini kita akan review, nanti kita akan pasang okay. Dan kat sini ada Recon punya Toblik, sebab saya ada simpan Toblik dekat saya punya. Saya nak testing sekejap lagi, walaupun dia macam best. Okay, so kita buka punya packaging, tengoklah keadaan dia. Tapi dia tak pakai stiker tau. Dia siap bagi besi dan kunci lah kan. Walaupun ni gasing daripada Korea, sebab dia ada fanbase daripada Metal Fight Beyblade kan. Metal Fight Beyblade kan dah habis season. Bentukan daripada Zero G. So kita masukkan ni kan. So kita akan masukkan ni dengan apa kunci dia. Okay, kita akan kunci dia. Sekejap. Dia agak, bukan, dia ikut gambar lah, tapi fake kan. Confirm fake punya gasing. Okay, kita guna kunci macam, dia macam kunci Beyblade G Revolution punya NG system kan. Kita dah macam ni kan. Okay, sabar. Saya pasang. Setelah siap dipasang, saya dah tahu pasang dia. Tapi mula kita masuk record ni untuk putaran kiri dan putaran kanan. Okay, so kita laks dulu kan, sebab launcher dia, jadi kita testing. Okay, macam cara main sekat kot blok ke apa. Okay, kita test dulu. 3, 2, 1, go shoot. Woi, testing mantap. Okay. Walaupun nice, tapi dia ada G Golem. Dia macam tanah punya gasing. Motor dia macam dia macam fake Toblik ni, sebab dia dijual sono conversion, tapi nak beli pun susah, barang lama kan. Ada barang fake dia jual. Okay, sampai di situ video kami akan reviewkan ni. Okay, bye bye semua. Jangan lupa subscribe, like, komen dan aplikasi dibuka. Okay, bye bye semua. Bye bye.